Dobrodošli, danas zaranjamo u jednu zaista fascinantnu temu. Pričat ćemo o tome kako su, verovali ili ne, relativno male nacije sa Balkana imale apsolutno presudnu ulogu u oblikovanju ishoda najvećih ratova 20. veka. Da, priča je mnogo veća nego što se obično misli. Sad, svi znamo za onu čuvenu izreku istoriju pišu pobednici, jel tako? Velike sile, moćne imperije. Ali da li je to stvarno uvek tako? Da li je to baš cela priča? Možda je istina, kao i obično, malo komplikovanija. Kada pomislimo na Balkan u svetskim ratovima, prva asocijacija je često, neka sporedna pozornica, zar ne? Mesto gde su veliki igrači vukli svoje poteze. Ali, hajde da se zapitamo, šta ako tu uopšte nije tačno? Šta ako su se baš tu, na tom naizgled malom prostoru, dešavale stvari koje su menjale pravila igre na globalnom nivou? I to nas dovodi pravo do naše prve teme, a to je ta istorija iz senke. Ovdje ćemo vidjeti kako su veliki epski narativi svetskih ratova nekako uspeli da zasene apsolutno ključne doprinose manjih nacija, ostavljajući njihove priče negde u fusnotama. A najbolji primjer za to nalazimo već na samom početku Prvog svjetskog rata. Ovdje se odigrala jedna, slobodno možemo reći, klasična priča o Davidu i Golijatu, priča koja savršeno pokazuje koliko je Balkan bio važan od prvog dana. Da bismo shvatili o čemu se radi, hajde da samo na trenutak zamislimo taj odnos snaga. Znači, sa jedne strane imamo Kraljevinu Srbiju, iscrpljenu posle 2 balkanska rata sa vrlo ograničenim resursima, a sa druge, moćna Austro-Ugarska, ogromna imperija sa jednom od najjačih vojski na svetu. Izgledi su, da se ne lažemo, bili katastrofalni. Ali onda se dešava nešto potpuno neočekivano. Uprkos svemu, Srbija odnosi prve savezničke pobjede u celom ratu. Bitka na Ceru je bila apsolutni šok za centralne sile i ogroman podstrek za saveznike. A onda, ubrzo, i Kolubara. Te pobjede ne samo da su dokazale da austrougarska vojna mašinerija nije nepobediva, već su, što je još važnije, vezale ogroman broj njihovih trupa koje su im bile preko potrebne na drugim frontovima. Priča, međutim, postaje još dramatičnija. Posle tih početnih uspeha sledi udruženi napad i ono katastrofalno povlačenje preko Albanije, čuvena albanska Golgota. Delovalo je kao da je sve gotovo, ali nije bio kraj. Vojska se nekako reorganizovala na Krfu i vratila se, spremna za završni čin. I taj završni čin je bio proboj Solunskog fronta. Fronta koji su mnogi smatrali sporednim. A taj proboj je pokrenuo pravi domino efekat. Znači, Bugarska kapitulira, Osmansko carstvo je sledi, a Austro-Ugarska se praktično raspada. Kraj čitavog rata je direktno izazvan akcijom koja je krenula sa Balkana. I taj isti obrazac se ponavlja, možda čak i na još većoj skali u Drugom svetskom ratu. Još jednom, Balkan postaje poprište otpora koji bukvalno menja tok istorije. Ključna stvar ovdje je bio partizanski pokret i ono što ga je činilo jedinstvenim u celoj okupiranoj Evropi jeste to što nije bio samo neka grupa za sabotaže. Ne. To je bila organizovana vojska koja je kontrolisala prave oslobođene teritorije i vodila neprekidnu borbu tokom celog rata. I sad, dolazimo do suštine. Partizani su na sebe vezivali desetine elitnih nemačkih i italijanskih divizija. Divizije koje su Hitleru bile očajnički potrebne na drugim mestima, pre svega na istočnom frontu protiv Sovjetskog saveza. Znači, taj doprinos je bio apsolutno ogroman, iako se o njemu često ne govori dovoljno. I naravno, to nas dovodi do centralnog pitanja. Ako su svi ovi doprinosi bili toliko značajni, zašto su tako često, gurnuti u stranu u onoj popularnoj mainstream istoriji? Postoje uglavnom 2 razloga. Prvi je prosto dominacija te zapadne istoriografije, koja prirodno stavlja fokus na zapadni front, na Normandiju i slične događaje. A drugi razlog je sama složenost Balkana. Sa toliko naroda, interesa i sukoba, celu priču je prosto teško spakovati u neki jednostavan, lako svarljiv narativ. Upravo zato je toliko važno da se ponovo sagledaju ove priče. I ne radi se tu samo o ispravljanju neke istorijske nepravde. Radi se o tome da steknemo potpunije i mnogo tačnije razumevanje globalnih događaja. Tako da, na kraju dolazimo do prilično jasnog zaključka. Balkan nikada nije bio samo pasivna periferija.
bio je itekako aktivan učesnik, čije su akcije imale direktan i presudan uticaj na kraj oba svetska rata. Jednostavno rečeno, razumevanje Balkana nije samo regionalna istorija, to je svetska istorija. I za kraj, jedno pitanje za razmišljanje. Ako smo mogli da previdimo ovako važne događaje, koje još ključne delove slagalice naše prošlosti smo zaboravili? Koje druge, neverovatne priče još uvek čekaju da budu ispričane?